افکاری من راوینسترک لپیشیان خوشخانه فلورنس نایتینگل الباجار استانبول میبنیرن کاوی چش مرا ببیجه راوین تا بریا کرتدمه که گوت اگر هی سرکومار ترکیه وره سردانا سر سوریا اندر بکه اف پشت راست گیریه اف زانیاری؟ در دنباش یاراست tam net teyit kiriyor piştras kiriye Erdoğan İro le İstanbul'e vekili ji le oteli ki beştari bername ki de derbarê Filistinu meseleye Gazze'ye da dibe ihtimal heye beta vê derê em çawa ev ihtimalê dibînin li derdora otelê tedbirên emnî hatine zêde kirin hema li parka hember li derdora nexweşxaneyê hejmara polîsan gelekî hatiye zêde kirin di nava rojnamegeran de jî ew gotgote heye piçkî kêm bûbûn îro rojnamegerên ku vê derê dişopînin lê dema ku ew agahî belav bû hema her kesî xwe li nava hev qeliban carekî din xwe gihandine vê derê ev der ana hem ji hêla medyayî ve hem ji hêla emnî ve ji bo hatina Erdoğan amade ye lê di bername Erdoğan ya fermî de hatin nehatina wî nehatiye diyar kirin tenê ji ber ku îro li İstanbolê ye û îhtimaleke gelekî zêde ew ê were vir gava din tedbirên emnî hêz zêdetir bûn tam li gorî wê rewşê ku dema Erdoğan diçe ciyekî tedbirên emnî di çi astî de têne wergirtin duya wayî tedbîr hatin wergirtin ewa roja sêyevî ne tiştekî wisa tune bû tam tekazirîne lê îhtimaleke zêde heye ku serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî li nexweşxaneyê Seredana Erdoğan bike Sera Sûriyeya önder bike. Rawîn rêk xistina Dem Partiya Bajar İstanbolê gotiye êdî ew kesê dixwazin biçine nexweşxanê bira bêne ofîsa Dem Partiya Bajar İstanbolê ev yek karvedana wê ango bandora wê tê dîtin li nexweşxanê qerebalix siviktir bûye li gorî berê? هیوی در اول روز سیمه هیناجی از نگی وکشن برای هفکار من نشان بده در دور نخوشخانه و که دو پیر نینا هلبت جبر کو سرلیدان فرمی ایرو نبون یعنی او دو روزین چویی gelek kesin paya bilin siyaset medar serokên partiyan cîgirê serokkomar serokê parlamentoyê gelek kesan seredana vê dikir ew derjî ji ber wêkê gelekî qerebelî bû weke cihê mîtingekî bû em îro dibînin piştî ku Dem Partî li vê derê çû bo baregeha xwe ya Stenbolê hinekî din aramtir e îro aramtir em dibînin doh digel rayedarên Dem Partiyê me qise kir gotin ev der ji ber ku ev mesele heye em li vê derê ne yani rewşa nexweşxanê ya normal jî serobin bûye em ê herin avahiya xwe da ku ev der jî ji ber ku nexweşî din jî tên diçin malbatên din jî têne diçin ev der hinekî aramtir bibe ji ber wê yekê weke doh û pêr qerebelîx nîne lê ew agahiya ku îhtimala Erdoğan were seredana Sirri Sûriya önder bike dema belav bû ev der carekî din li nava hevket tevleviyekî çê bû qelebelîx em vê saetê dibînin ku gelekî zêdetir e hem her du hevserokên Dem Partiye hem parlamenter û serkirdeyên din yên partî û sezî û dezgehên din yên nêzîkî Dem Partiye bi temamî îro li baregeha xwe ya Stenbolê mêvanên ku tên pêşwazî dikin li wê derê dihewînin lê li vê derê jî hin parlamenterên Dem Partiyê hene hem li hêlekê rewşa Sirri Sûriya önder dişopînin li hêlekê jî ev kesên ku hin kes eger bên wana jî pêşwazî dikin ji ber wê rewş li gorî ya doh û pêr piçkî aramtir e em bêbêjin û em ê berdewam bikin li hember vê nexweşxaneyê cî ku em niha lêne li hember me ew pankartek hatibû bi darvekirin bi hevkarê min nekî nîşan bide ji ber ku hin pankartên din jî hatine bi darvekirin doh ew pankarta yekem li ber xwe bide kekê sirri pêdiviya Tirkiye bi te heye hatibû bi darvekirin doh êvar jî komeleya Semsûriyan ji ber ku Sirri Sûriya xelkê Semsûrê ye komeleya Semsûriya ya Stenbolê wan jî pankartek hazir kiriye ewana jî bi meşrebê Semsûriyan yani bi gotineke Semsûriyan gotiye xelkê Semsûrê bi terê ye berxwe bide baboş bi vî avayî pankartek li darxistine em li kêleke wê pankarteke dine biçûk heye ew jî li ser wê jî nivîsiye dibêje tu bavê me hemiyanî û tu neçarî li berxwe bidî li binî jî gotiye
بچین ده جبرکو لنوا ترکیه به تایبتی رخصتن و سازی جنان یه فمینیست جی نوبروان و سرسطره اندر گلکی باشه قیمت آوی لجاموان زیده هم جبو مسئله جنان گلکی لپارلمنت و البرخواده هم جبو وکهوی گلک کارند کش بروی گلکی علاقه پی ددن جهل نخوشخانه و وقت تجی آماجه پیکری ایرو داخلی که نویسکی هاتا بلاف کردن اوانت بیجن سرسطره اندر روشاوی وقت خوا استابیله من دو روز پنج روزا گوتن کو اوی نیه هشیار کردن سبی و دو سبی و سرسطره اندر راکتی بر رازاندی به پشتوی شیار بکن جوی پی واجی ام هدی زانبن بکا روشاوی برف بکوا دچه امریکی بحثا دو پیر بکن گلک قلبالک بو مد دست پک داگو گلک کسین پای بلنداتن یعنی سرسطره اندر ام دکارن بیجگو دوان دو سه روزن داوین دا بو مجرا سرکه یا ترکیه جهمو آلین سیاسی سرلیدان هاتن کرن پیامین از بیجم دلخوشی هاتن پارده کرن دم پارتی به همو آلین سیاسی ولی داره رونشت و حاضریه که هاتو بو کرن جبو تداوی اویجی بردوام بکه آگاهیه که بو حتی ها میجی نگوت لسر میدیا اجدار نکت ایدی هم دکارن بیامنن وی آگاهیه پارده بکن دمکو سرسطره اندر لمالا خواه گمانا قیرانا دل دکه و خبر دادن آمبولانسی دبیجن یعنی بخواد دبیجه از سرسطره اندرم یعنی جی کسی کلو جمع دبیجه سرسطره اندره دمکو او آگاهی دکه و نو سیستم تندرستی یکسر ابراهیم قالن تیتا آگاه دار کرن سروک امیتی تیتا آگاه دار کرن دبیجن روشکه و صحیه سرسطره اندر نخواشه بر به نخواشخانه و او بیتا داگواستن لسر ویه که اساس هر بحث تشتکی تکرین کو سرسطره اندر پیچکی به شانس بیش برگو کلی به کلی هر تشت جبو کو اول جیان بمینه گونجاو بویه مالاوی نزدیکا آمبولانس زود شویه اکیب که شرازا د آمبولانس دا بویه و دم سرسطره گیشته و درجی تیم که کوج سپوران ج پروفسورین بجیشکن پروفسور ین کاردیولوگ دل پیکتن آماده بویه او همو حاضری لسروی آگاهی هاتیه کرن البته لهیلا دن روش سرسطره اندر هینا ندیاره کریتیک روش کریتیک بردوام دکه لیش برکو هن رفلکسان نشان داده واجی وکه روش که باش بر باش بونی و ت نرخاندن پرسکه نودکه و روجوی دوی قوناغی دا گلو او پروسه چارەسەری یکو دست بکریه او چاوا بردوام بکه و کسک لشونا سرسطره اندر بیت تعیین کرن یعنی کی بریاروی کی بده او مثلا و چاوا ببه ما لسر وی که هیودار راپورت آماده کریه ام بهاورا لی تماشا بکن اگر پرس هبن ام برس نخوشخانه کو پارلمنتر دم پارتی و اندام شاندا امرالی سرسطره اندر لیت درمان کرن بردوام دبن ناوند سیاست بروکراسی دیپلماسی هفگرتن و پشتوانیه د آستا هری بلندا سرلیدان فرمی و سیاسی بردوام دکن جیگر سروکومار سروک پارلمانی سروکو سرکردین پارتیین سیاسی سیاستمدارین جهمو آلی و پارتیان خلق هنرمند و در دورین جور به جور لسر هف سردانا و نخوشخانه دکن هفگرتن و دلخوشیا با اندر ج سینور پارتی حزب و والد جی در باز بویه والله ام دعا دکن ام هیفی دارن راستیشی هم گلی کرد هم گلی ترک جبو آشتیاک برومت خبات گلی کیشا کر یعنی حواله کی هیجا دوست کی هیجا و سیاست مدار کی هیجایی ام هیفی دارن اوی عالیه تندرستیشی نزدیک بگشه تندرستی خواه باش بوه ام دخوازن ام بر سری وقت بری ببینن وقت بدی ام ببینن جارک دن دوی دمی دکو لنخوشخانه روش اوه پرسا کوتی مراق کرن جی چوایی یا پروسه چارەسەری یا پرسا کرده هفدیتنا شاندا امرالی یا به وزیر داده را هاته پاشخستن چوینا امرالی نه دیار بویه و پرس اوه بیکا جور پیوا و چه ببه گلو ده کسکی دن لشونا اندر به اکتار کرن یان ده هفدیتن بی وی بردوام بکن جگر سرکومر و بردف که آک پارتی ددن زانین کو او پروسه وکه کوهاتیه پلان کرن بردوام بکه. Tabii terörsüz Türkiye sürecinde önemli olan
iradedir. Di pêvajoya Tirkiya bê teror de tişta girîng îrade ye. Di çarçoveya vê îradeyê de jî ser û komarê me Birêz Dewlet Bahçelî û Dem Partiyê rolek girtine û îradeya xwe danîne holê. Ji derdorên cuda jî piştevanî heye. Bernameya pêvajoyê diyar e. Görüşmeler çerçevesinde sürecin yol haritası belli. Terörsüz Türkiye süreci sağlıklı bir şekilde Pêvajoya Tirkiye bê teror bi awakî tendurist bi xebata hemû saziyan dê berdewam bike. Tu kêşe û rawest nînin û nabin. Helbet xebata sirîbek gelekî giring e û kes nikare înkar bike. Lê helbet ev pêvajoya ku heye ew ê berdewam bike. devam edecektir elbette. Ji ber ku rewşa Önder ne diyar e û başbûna wî ew ê demeke dirêj bajo tê payîn ku beşdarbûna kesek an kesên din bo şanda İmraliyê di rojên bê de were rojevê. Nûnerên Dem Partiyê didin zanîn ku niha bo wan tişta herî lezgîn tenduristiya Önder e û tu nîqaş li ser şanda İmraliyê niha nînin. Sırrı Başkan'ın Jikêliya ku sirribey krîz derbas kiriye û vir ve em hemû li vê derê ne û tenê ev mijar di rojeva me de ye. Ji ber wê jî bê wê di rojeva me de tiştekî din mijareke din nîne. Lê ne piştrastkirî be jî navên hin kesên din di rojevê de ne. Lê divê hem dewlet û hem jî Öcalan li ser wan navê nû qayîl bin. Lê gor agahiyên ji çavkaniyên Dem Partiyê dibe ku di rojên pêş de Pervîn Buldan seredana Öcalan bike û raya wî li ser navê nû werbigire. Piştevanî hevgirtin û ew atmosfera ku ji bo Sirrê Sûreya Önder ew çend rojin li pêşiya vê nexweşxaneyê derdikeve nîşaneya wê yekê ku Sirrê Sûreya Önder ne tenê ji bo siyasetê ji bo qadên cuda cuda lê bi taybetî ji bo aştiyê navekî gelekî giring e. Niha çavê her kesî lê ye Sirrê Sûreya Önder rabe ser xwe û destê wî di hatina aştiya welêt de carekê din hebe. Rawîn Stêrk, Rûdaw, İstanbul. Belê hêvîdar rewş û tablo bi giştî bi vî avayî ye em carekî din warin destpêka vê layvê hatin û seredana Erdogan vê kêlî li İstanbolê li otelekê beşdarî civîna koma parlamenterên piştevanên Filîstînê dibe li wê derê gotarekê pêşkêş dike piştra wê Diyarbeka Erdogan tê viriyana lê niha li İstanbolê amade ye û gotarekê pêşkêş dike. Wê demê rawîn em ê beşekî ji gotara Serokkomarê Tirkiye veguhêzin û eger hate nexweşxaneyê me vegerine cem te zor spas.